Talo falava. Today we're going to do something really exciting with our numbers. Whilst we're learning our numbers, we're going to also learn the 10 commandments. Do you know what the 10 commandments are? So they are God's rules that He gave to Moses to give to the people of Israel. Oh, but just because they were given to Moses many years ago does not mean that they are not still relevant. They're still very important today as they were way back then. O le aso le nei, o le ato e whaamanatu tato numera ma le tasi o ana le sefulu. A o whaamanatu tato numera o le a o foi o tu la fono sefulu a le atua. O tu la fono ia na ave le atua ia Mose e ave mo ana tangata. Tu salava pe wa leva ma leva nei tu la fono e au ngā pea mo le tato wōlanga I aso uma lava. Tato wōlo e ao tato numera ma tu la fono a le atua. Tasi. O au o le alii lau atua. Aua nei e whaia mo oe ni atua ese I o luma. Lua. Aua te whaia mo oe se tupua ua tā po se whātu salava o se mea o le langi lunga po o le whanua I lalo po o le sami o I lalo o le whanua. Tolu. Aua te taufua le suafa o le alii lau atua. Whā. Ia e manatua le aso sa pati e te whaapa ia ina. Lima. Ia e awa I lau tamā ma lau tina ina ia whaaleva ina ai o waso I le nuu e fua ina mai e le alii lau atua mo oe. Ono. Aua e te whasi o ti tangata. Fitu. Aua e te muli lua. Walu. Aua e te ngaoi. Iwa. Aua e te moli mau pepelu. Sefulu. Aua e te manao I mea a le lua te tua oi. Aua e te manao I mea a isi tangata. Tasi, lua, tolu, whā, lima, ono, fitu, walu, iwa, sefulu. So it's really important for us to keep God's commandments because in that He will bless you and 1,000 generations after you of people that love Him and keep His commandments. E ta tau ona e tau sia tu la fono le alii a wana te whaamanuia ina o oe ma le awheo tupulanga e folo mai a te oe. Ko whāsoifua